sikubingelele sikwamukele. Angibingelele nami nonke nje kulo mcimbi we-IFP osejozini. Namhlanje sihambele la ejozini kaWard S ngaphansi komkhandlu wasejozini. Mhlambe nje umama usicacisela nje ngomgodla awuphethe osukwini namhlanje njengoba siyabona ukuthi iqembu le-IFP khona lwenzayo. Namhlanje besizobonga nje abantu bekade sibabona amavolontiya bese sibakhombisa futhi ukuthi kuyiwa kanjani phambili. Sibuka isikhathi umntwana waphinda angene asichithe nathi, sibuka indlela i-IFP esisebenza ngayo, sifuna sikhumbuzane ukuthi umntwana waphinda angene wayebeke kakhulu uJehova phambili, ebese beke ukwethembeka, abeke ukukhuthala, akhuluma servant leadership la athi khona umholi akube nguye ogeza abantu inyawo, angalindi ukuba mkhulu ngaleyo ndlela. Sibese sibona ukuthi uma singabuyela kulokho singayithathi i-IFP siyise phambili, banxuseka futhi ikakhulukazi abantu abasha nabo bonke nje abaholi ukuthi abake bayikhohlwe babeke i-IFP phambili. Njengosekela sihlalo weqembu le-IFP kubuzwe lonke, mhlambe nithini ngalamawadi lawa ahlutha amanye amaqembu, lithini ngakulolu khetho oluzayo ka-2026 ngawo? Yabona nje la ejozini sifuna ukuthi sivale nomkhanya kude wonke, because emkhanya kude lapho siphuma khona president. Asikwazi ukuba namawadi angathathwa ngamanye amaqembu. Njengoba sila abaholi bonke bathe lento esiyenza namhlanje imnandi bayayithanda, sesiyabona ukuthi kuzofanele sishaye umjikelezo umkhanya kude wonke senza into ekanjena. La isobona khona ukuthi abantu bethu, amakhansela ethu, abaholi bethu, amalungu eParliament ethu kubanjiswene ukuqhubela i-IFP phambili. MC, enkulumeni yakho nguze uthinta kakhulu udaba lithinta kakhulu amavolontiya. Ngabe liphi iqhaza elikhulu elibanja amavolontiya kakhulukazi eqembini likwazi ukuqhubekela phambili? Amavolontiya aphuma usuku nosuku echazela abantu ukuthi yini i-IFP, kungani abantu fanele bayivotele i-IFP. Siyafisa-ke ukuthi i-IFP noma ngabe sekudliwa ingawakhohlwa amavolontiya, noma kuba khona izinto eziqhamukayo bengawakhohlwa amavolontiya, ngoba ayudondolo lwethu lokuya phambili emphakathini. Amazokugqugquzela abantu abasha ukuthi abaqhubeke bevotele iqembu le-IFP, ukubagqugquzela njengoba sibona ukuthi abantu abaningi basukile eqembini le-IFP. Ngathini amazwi akho ukubagqugquzela ukuthi bebuye eqembini le-IFP liseyilo lisamile futhi? Ingxoxo nje exoxwa abantu ukuthi abantu abasha sebasukile ku-IFP. Ngiyabona uma ubuka la abantu abasha balapha uzobona ukuthi especially emkhanya kude seyitsha ngempela e-IFP, kodwa siyabagqugquzela ukuthi abatsheloza kwabo, ikakhulukazi ku-social media. Ku-social media bayeke ukuxoxa ezinye indaba, bake baxoxe ngobuhle be-IFP ukuze iy'ngane ezikwamanye amaqembu nakwezinye iy'ndawo zibone ukuthi ngempela i-IFP inhlangano abangayilandeli. Hayi, sabona.